Oh, hello bakit? So nga tinmawag ak tadta ket kahit ko lang ay pakaam mo, nga han nga matuloy jay bakasyon ko ta red alert pa lang ti status mi. Ay kas jay, extended man an aditi kwa ti lockdown for another 2 to 3 weeks siguro di ay. Kabubutang ti rumor, amumutan na ti pintas ko nga daytoy ket baka pag-aagawan dak ti virus. Santo dito'y ayon tayo, ada ti dadu mga klasen ti virus. Rumor ka lang, ada nga nakatambay. Tapos nung makakita dati babae, kasla dalang karag nga nadigos ti asin. Kaya stay at home ako na lang. Una, mas may mayat para kanyak kat agi stay at home ka na lang. Ta mas safer ta narigat mat no i-risk mo nga rumor kat amo matan daytoy COVID nga daytoy. Karkaro ta adagayaman ang tinag-positive dita ayan tayo dita Bagyo. Tapos adamat pimanti pinadala ni Kapitan nga relief kadagi hardworking nga tanod. Adati sardinas ket kuna kadagi tanod nga uy mayat daytoy isut ti agas ti COVID ket agkatakatawa da. Takuna kanyada ngay nga nga to kita nyo jay Italy ken jay America adu ti positive. Tahanda nga mangmangan ti sardinas. Among bakit mas mamiss ko si kanumang mga ko dagita joke mo ket mapaisama ket amom mangag ko lang dayta boses mo bakit? Kompleton ti aldaw ko. Amom uray adak dito'y kabakiran bakit? Kasla nga adak kadtoy nga sikat ti Diyosa. We, nagbola man na nila kay. Malagip ko tuloy di first nga nang kita akanyam idi. Amok nga crush dak idi ngam kunwari nga ko sika nga panpansinan idi. Wow, pinig sa ti angin. Sayat. Sino ti sayat? Sika. Malagip ko tuloy ngay jay kwa jay first nga nang kita kanya medyo music bar, buy-buyan ka jay corner. Tapos nakitam lang jay aglag-tulag to nga papaya ni Sugar Mommy kat surut-surutan mo tan. Agsala-sala kayo jay dance floor. Ngam amo ma-feeling di nga Sugar Mommy. I-display na ti legs na kat nakaurat mat. Ngam lakay apay gamin ti lalaki niya. Makakita kayo lang ti cleavage kat kaslangay nga magnet. Tapos dumakkel nga kaslakwago dagita matmatayo. Bakit isuda lang? Handak nga inaynayon kadagita ta amumot ever since kat good boy daytoy. Hi, whatever. Ngam lakay seryoso, kumusta nga iti sitwasyon nyo tadta? Tuloy-tuloy daytoy operation. Bakit? Sapay kumata itultuloy mo nga ikararaganda kami nga safe kami ditoy nga inaldaw. Agraman dagitoy na kakadwak. Kahit ko lang ay palagip nga amon ti Diyos nga sika kan sikalaan iti ay ayatek kan iti biyag ko. Niluktak da ito'y pusok para kanyam, inyo nagkusika, inpadlak ko, inbalang kon jay susi, tahanan nga malukatan, ta ito'y kan nga gyan tong palbiyag. Kan may sapay bakit? Nga sikakan iti parentista iti mangit ited ti pigsa kan inspiration kanyak. Hello? Hello? Hello lakay? Pasensya bakit naiturugan akmatan dito, naimas iturog ko, apaya. Mayat kami dito, bakit? Okay nga, Rod, sige. I love you. Bye-bye. God bless.